Someone my drink chat the aba. Memo Akwaaba me aba bibi agwakọ de. Bibi aboko. Na wani mu nya me fe. Wani mu so bi asam ne yi na fi mampon foforo. Enye me so sa. Asam na esi. Sani awukudi kan no kre. Ibra penyi enotimi nsabe nkom si. Mate. Na owo nanfo bebre but one over the month no past month ni munada for baako ebestra ye. Na obaye no. In fact, guy no oye nice. Inti echi no. Eh man mo nice dey. Yeah, mama. But yeah. Oba kaso nice and say na kuma ko oh oye nice man. Oye nice guy. Thank you. Send your name kasa ni ade nti o ya kasa che. That's right. Ena okache mi so obe ware me. Enu nti kra no not say or not ta bestra me bra because of so hu me ni ade. Okay. Yeah, inti me mabo me bra amane say abranti na dan fu yi say opeso ware. But plug na charge ati afaso ati nkensin positive na ko negative no ajinsem bre yi ma me kwan krache so me on pini na mpini china ade ntia na danfo ne ye ma asem na oni suban nso me kan so sa na wote nipa nsesa na ayo brother no so pe ba sampa no so sa na adu aba na akosi aba na yi aba ni nyina wo fie wo ni chia na wo se wo brother yo papa o tufu mu ko wa hwe na ko ye na ko kan wani afiansa besu agu so you say na be ya abusu mini ameni abrante ni kasa ne de wo hwe na oyo obi a wasesa so nipa nso tumi sesa tinka wo de me bra on ti asiempo enu ani on so se ya wo fo ni Ghana ha wo pena we obi a wo ka se ye njintuma ma wo fo be pe nso na sisi a wa gba asemi ma pa ne chewa enti na branch no person wo ware no and our brother so so pe ma semti on pin right officer data good evening sir Mr. Bedu Mejo so but we be fine nyame adom be buofu because Mrs. stay ni ye bia was start say hey but let me talk as you were talking you want my English to come. As you were talking, I kept quiet, you know. Yeah. Dina menkasa. Nini asa madam fu bia me ni eko school kwata. Kwata e wo he nyame adomo tu kwan ko ba kakrebe di ne ho. Me stay so kwata me ni ko school titi na onim no. But went to me and can't say that titi no ye na open boy. Na uswa wenfa. Na uswa wen. E say I won say kwata kakraba ne ho yi. Na the finest. Osu boy ni di nkomo the emma say boy ne cross de ne nya ne number e na meti ase no me penya me na me se ni penti untumi no oside ne o nya ne number e na meti ase menti ase e na se dabi if so so opewa me madam for no me ne kosku ye sase ye bibie but madam for abrabo bom enye enda no de we yaba no kira no de we yaba sana meti a me ne se adio no emboa one hwe no akoma broken heart is also the finest about broken heart obi to be sorry anadwe every powder me pesa be style obi every powder me pesa berry powder and am say da be dia ye de tobo ase e mema na bu obenya ni pakoye papa eno ka say o friend na one ne kasa nice kwata ono be kasa nice sabi oyo yi wia we jao yes last time baku yo okoche baku bi wo ye de etia oba say boys so ba say challenge the stay the girl ni do the obegu enu ase na ye say me a me nua na wa wo awie mu a oba ho ofe tobo ase na obenya bema papa wo obeye yi so ye say no ho ofe and that be tobo ase na bema beba enti wo de anya de aba me je tum kra oye so obeye onsa nyama no on the boy ni kwatana right 0551 66 7755 0551667755 Abranti Mpere na ni sister ye nware na damfo isa na say mema ne Mpere all right audition be na wa homa iso we uni abela garuti o meka se fi ayisa no Dr. Chowa boko de bibia boko nyame adum nti wo kwar wa papa okuma enie no agye so fie pe enti okuma enie na me pese me bisa sister ne say brother no sena on ni brother ne sena on ni adamfo ne enam no embre ne bibia ono ni sena ne sumban ye den eti sisi se sister yi okọ sisi ya na se anyeyi amana hwan nchen na oba enye ne bra ne nchen na oba ana sisi ne bra no so ni se sena ade we etini
nti sɛ ɔreka no sɛ ɔnte ase de a ɛna ɔnka sɛ sɛ ɔkɔ na sɛ bibi ɛba sɛ di a ɛna ɛma no mba ne brother na ɛna sɛ ɔnka sɛ ne brother na abɔ ne tirimɔden nti sɛ me ne brother ne de a ɛne ɔnya ne pɛma no na ɔnkɔ mate meda se ɛwɔ dɔkɔkyewa ma memfa foforɔ wɔ ahoma no so 0551667755 0551667755 ɔde hyɛ bɛnie salo papa bi amonokrom na wo nsɛe da wade aseɛ wahoɔfɛ no yɛse adeɛ akyi bi bi bɛka ho na no mehu wɔ Twitter ɔkoma nie ofie pɛ ade hyɛ kasa lady no ɛsɛ ɔte no baase no ɔte ne brother no because my brother ne nim na down for me change we say 1 month to me or say no kasai I don't think say you know the guy much and you say na brother ne say guy ne hit him e you can know hit him man okay onya wie say na to say we so you don't see ne brother no yo salo me da se wa monochrome ma me fa foforo wa ahoma no so 0551667755 obi wa ahoma no so odi shebe ni hello odi shebe ni Beniza ni Kuga. Kuga boko de eben. We aboko. Mi nwa eben ana. Phone repairer. Na be. Okay. Eben na o kasa fit down na top. Because fit top. Okay. Watching bill. Okay. Okay, brother ho. Okuma ni. Ofie pe. Che wadwe wasemi o, brother. This is an person me imagine say. Bema ne say. Bueno, ne life nye. Inti mama ni na ba no nko. O ma no nko no bema no oba wali ni na ba na say. Oba ne den. Na oba ne say. Say a ni black no sa so na ren. Gba ne tie. So on jani no ma ne boy no wale no. Bema this undum ga say me get ba ko. Awale for campus now. bra unu anka obeka so nko yo mate meda say ewo okugwa ma me fa foforo wa homa ne so 0551667755 0551667755 audition be ni so audition be kini o papa bi ohima na bibia boko de nyame adumo nyame ahira wa Mpere wate okuma ni ofie pe audition che wadwe wasemi o ifa chewo so lady ni abema ne papa because na danfo inti no say onim tanya na danfo ne tinti no o tuni ni aba no say efo say mane nkoware no na obema mpo say odo wumpo ne dan den na bema wunni aka cho say oye na asom bebre den ya na de bema nti akyentena ache o pese onware no so sa asumde eye echo àwọn sose right every another one be me never when you na it too late nti pa show in for team ko se mu why na be ma so do umpo na dan den I know you meko sheshe sister na kasa ma say 0554667755 ohima veki ne kasa yi mami fo bi wa homa so de shebe ni eja kwam Taylor hello eja kwam Taylor ajana okay, na pacho wana mene ne kasei. Osoro hini bibi abako de. Na ne adumo. Na o kasa fi. Me kasa fi kwa mo se kwa. Me da se. Osoro hini kwa mo so fo mo what say. Na ne adumo yo. Okuma ni. Ofie pe. Me de she che wadwe wasemi o. No kware wo mu se na ka tra bantin so nya butre mani ni abia no. E se sabi internet ya so yo no be wale ni ani ti se bibi ni a. Ti se no kan no. Ipa de otumi sakranti bro ko no aware no mu a soponi o mpani o obesi sa amabibi atumi akoso no ntunu fupa mum na se na no gaza no pani ano ono so bi ba no ho no se ni sa ade ni da na me da se ma me fa foforo wa homa no 0551667755 0551667755 o say ni awaka no also be ba ho na ye ma sa information no credentials na we le beje odi she be ni but if man tin ka se support akopon boko de amia o nyame adom boko so pen for nanto me da say okoma ni
Ofiepe. Me de share wadwe wasemi o. Mpacho me person anacho so the unti na me brand American. Because also the next year 1 month. Ah ne ban so na adam funa na ku school. Oni so sitting na ana kwa buchi no aba. Nti se obra ta se sia na se da be ma no ko ebi. Na se nyame fata na se nyi sem ba na be ma so gwan kwa buchi na se wan tele kan bi ma. Ene na ko ya na se obai. Into the on study mine na shaka transa. Don't ka bi nche ne bra na nsana. Wachasema no. Good answer. Me da say minya 055166 7755 0551667755 the studio line na ye di juma 0551667755 ofra na ode wadwe nche di aba ode shebe ni Efe me na ji ikapaye. Oh na je ejapaye no what to say Yamedumboko. Kacha akrase ma fe ne papa. That's it. Right. Okoman ni. Ofiepe. Ade cheche wadwe wasemi o. We de mesri mu ya be ma no. Nipa sesa. Nipa won nanante amana ko school akwa abotri aba. Isi wasesa on se first ni bi. Nti o mani ya ba na okwan no nko ware be ma no. Da ma se. Menso me da se na na The finance is here Okoba Mpodio. Ge se di na chino. Hey, na me ma na bio. 0551667755. Mami for this she e wa homa. Eja kwam Taylor. Hello. Eja kwam Taylor. Yes, I was about to. Wo dem pa na weekend we uma me ye bema. Me gina wona me nya fans sa e wa na me bisa say adai ase ma ware ntem mi. Ko me too many me hu say line one logo line bi ye ba me ho a nyami shira pa champion fashion designer e ba the pam dey forget no. What you say? Me da say Okoman ni Akwaaba ya no. me ba choche wadwe wasebi o. Media na kweta mu se rano wakanda kwa na che minu ambia na se minu ya no minu ntema dan for minu na mu suban ya nten nko ware no nto okanda obi ani force na ko ware na no nya sama ya nko ande because mimi gina hoyi so minu ya no wana me kanda kwa na chewa because o ko fanyensa ba biba kame o ko fa how ba biba kame nti minu ntema dan for suban ya de me ka so tie ni bra no na won bi na sam kwa albo ana. Me da say Eja Kwame Taylor champion designer. Mami fa for wa homa no 0551667755. Mami cha ACP. Ono so ade pam there. Say me cho say Sunday there no so no jojo me. O mami ya brand here pa me do asori na omo hwe won fi say me the dollars aba. What you say? Hello, ade sheve ni. Agesa da ko eni o. Papa bi, wo mi opposite wa he ya manfo na bibia abako dey start akwa. Ya mi adumo na bozwe. It is nra na. Is that agwa? We need the as a Pentecost, you only the praises and worship no. Okoman ni. Ofiepe. Me ba choche wadwe wasemi o. Me pa to mi ni aba no ni abe ma ne ka mi pa o to nti asema no wai. Na ne kula aba no wo ka asem na wo nti e so be kwa ka na ni. Na se wo sa ya ba be kwa hina nche nti ni ane ka no onti. Right, but that sister that go anti Pentecost that about to praises in my baby. Why? Thanks so much. Right, 0551667755. 0551667755. Obi wa homa so odije be ni. Odije na no yin. Papa bi what no to say obi asambre ohima ba ku bi a wade ne wa kongwa kesi bi so. Mu fie se kongwa wo ho. Akongwa meti ben. Wudi adwa kese Okoman ni. Ofiepe. Oyima chewadwe wasemi o. Me pa o chew. Wonim se nipa tumi sesa me. Obu ho yo kronfo kura. O tumi sesa ma onwia de kura obehunu wa yo sofo. Enti yesre oma ni nua bia no ware no wai. Yo, na no ye me da sepa no wadwe nkyere. Me da say. Oh, matezeze. Matezeze. O na bi o mo na bi ti o wale ne. 0551667755. Mami fa me last caller. 0551667755. Me last caller ba na mafana. We na na won twe mo sister because as obi say ebe ya enya hwe nipa na be ka say enya hwe. Afi ye kokotomue pe
Say a kind. Mami family last caller. Ode she be ni. Obi anka she. Osani. Oso kasafi. Ukuga. Osa mimi osa bibi aboko de. Nyame adumo. Oh, meti un ka cha ohun ya de. Nyame adumo o ye. Eye che ofa ya labi. Che obi biara omo wa busuan fi che omo nyina ma me. Why? Mase. Okuma ni. Efie pe. Osa che wa dwe wase mi o. O asamne de. Meti maka kire. Ge ne se on tie ne bra nu masam. E so no nu ni pa na one ne en koba. Nti on tie no tie na dan kwa ma ne lebo no. Mate, me da say osa Sam radio osa kasafi okuga oya me last caller. Abusha. Yes. Me di ni nyina si. Na ma mo frɛ nyina me hye mo me di asi. Akoba say oh. Okay, what's me for last caller? Ode she be ni. Okay, went me nyina so me da say yenti me fo bia bio. Ye da ma se pa. Sam ma mi chia applause. Maswo ewo applause ewo nkran. Mi chia no. Me chairman ba akope Max baby awo bia woni adwuma yefo am applause me chia mo nkoso ambo adwuma den sa minya am say go for tufo Yes. enti no yesi empani si adwendwen ewo sumiem enti kona koda na ni afoforo akai Obedwe on say. wonso sa wonso Boss me John okra na still na ade ete anete. wonso sa Amenya mama down for no kakre. o dabi otimi sa Otimi sa. Dabi. All right, iti kodwen ho. Adwendwen wo sumiem. Boss me John we no ano no. On wale no. Mema maba. Dabi boss on wale no. Dabi. You boss me bono kakai. Boss me bono kakai. You from me that Kwame Mpere over to you from the finest. Nyina catch you me. Nyame amani ada so ti ase na kese e. Emfama Victor here that could list wo ya mi producer. Nana Odamia. Sanso na Samuel. A.K.A Brasami. A.K.A DJ Donzi. Ono mi official DJ. Another Samuel Aka. A.K.A DJ Zigibi. Ono NIA in charge of technician. Technician papa eba technical ne dia oye in charge efe ono akro ya so social media no ono no this gum sa na hu me ho ofe kakra so ati ase mene na ye week ayehye na mo di hu ye we sama boy week na Brazil he okay awda nyame am echna me no besa be hia kai midini na na Kwame Mpere ubetimi afọ me the finest meme nyina ka etwe ne me. Life in this world is a great struggle both for the young and old. And even those with greater riches are troubles on your own. Rich men envy poor men envy the rich. Therefore, what is the sense in envy your neighbor? Ma eye odo endi wukan e obibi biara be biemu na kai say bibi ani I radin say anima enye yi. Meko me no wedding cry cha ye be share. Okoman Radio 97.1.
And the power and I bend to me speedy. Time no day. God, Lord, give me favor. No airtime, give me data. Bon, some living cause I'm in every day, man, I hustle for the paper.